Yamwa kwa basonko de Badwam TV Badwam so yadani te kote gwase ni nkwanshan sama nenso wodi abreye de edu so no Adom TV Badwam kase nsam no ne etodwa omu bi ya wo betie nie yebekọ ne yakwa akwhwe ha ya election headquarters damemende die ni mu MPP amanyokuo no ekọ no wakoyi wo mo ebepre wo mra hye bedwa akonya ntie de ni ehwe waja bawe constituency de ekoso wo ho yede sansam no ebebro na fe yabo awramu wo asene manso akroso na yakwhwe sede MPP manmu bibu afuo eno ne nsem bi na no pay mede bro sa Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel 119 DSTV 280 ko YouTube Adom TV Tube Bidi de afia amankwa tamaklo afia ni DMT said ensem ni chemu ankasa etie aha ya election headquarters sentino MPP amanyokuo no eboaboa wo ho se wo kwa akoyi nipa wo begira wan mu omrahye bedwafie wa fia bato mu no yade ni kire waja bawe abato mpesua no eso ne hwa ya hie fisamrahye bedwani ya wo ho sesie ayo sofo abedi akire ya wo shapomuden so tena gifti na ayele mensa nene CEO ya wo no da Coastal Development Authority Jerry Ahmed enso ni da kwan den se wone no ebeprede na ekoso yamani boni jamra chum akowa etwaso fa so achesia ma metina okona ni bebre because wo hwe machie ya clinic usi ama tetiku community ebebo ama community no ayedwuma yentuma Jerry for fresh ideas for fresh innovative development or the beba Mr. Adom, as you said earlier on Saturday 27th of January the call election is between Honorable Nana Ayele Mensa and Jerry Ahmed. Mr. Honorable Tina why juma yeah wabo juma pa uko immigration service wa microphone juma uko customs wa microphone juma e wejag by we delegate Mr. Mose Saturday coming obi anto na aba number 1 Jerry Ahmed Shaib on my yakura ye hu nema bebra oye to no so bo ababa beye and obaye only health but health screening why across the constituency all the 14 electoral areas ma metina gifti na ayele mensa esusu se adwuma pa wa bo na bato mpesua so no ebra so se esi ahene na etu ahene fo ebo na baso na okọ empre to so miensa pipifo who say anope de wo maame esi on the 27th Saturday wo mo ekoto abana wo mo entunom amma number 2 meda number 2 asio say fan form enti wo mo fan form na wo mo entuma me na adwuma pa me ye ni nyina no ni ama ye ni am continue to do no na me nto aso me fama wom Tretro edema MPP amanyokuo no e wo wejagbawe abato mpesua so eye ofuri akoto ya dodo na abonamra ne frɛ no money man ono ene ye na twetwe nkoma abusa ne se ahomboa ben na wonom eye efa memenda abato a eba so no mienu nyina no se obi a eye campaign called the various electoral areas ene esi ahemfo na etuanfo na ekasa kyerɛ omo ni ntia esese omo to aba edema omo coming 2024 27th January nti yeso as a committee ne enwumre yeshia na security issues no ye de atutu akwemu we ko ho divisional commander odoko na wa kyerɛ yen sania security arrangement no etie na yen regional research no da election na no wa hanso obeba meeting mu bi 1210 delegates ekane no na ofre aha wager abato mpesua so a na botiano English amount from ene enya so otuom enyina eka ho ma Michelle ayokobotwe ena na ye mrahye bedwani e wa ha afimpi mienu ne nwatwemu nso ono na ba ye mrahye bedwani wa ha ekosi se wo chemu miensa na yenya wager bawe constituency ema Rosemont Comfort Abra eba ye ebe Yegusoa ye MPP amanyokuo no emu na we ni ye kwa asene manso across so abato mpesua no ewopo ye mantam no mu na de hye bia bontrene se wanhwe a wobema Alex Usuaje akogina kwantakora prem na hyebedwa no ofise empanifo ama mesesa voting center no bia wo mo asesa venue no a
ene on be ma brantie na na so owura no akwa akogina kwantakora premra hyebedwane munsa madom kase etoso presidential primaries no Badwam any turn abano ehwo na yentuo because that election was very peaceful boni biansi krom ha ene yeto president primary ene yeto ye constituency mu yeto ye eni ti yeto sa no ye nyina ya boaboa ye ho se krom ha na yeto sa abano afei ene ye na so ya ye hu platform so se venue na sesa e de ko batabi na ekono e part of the constituency but ye problem me se e wonu mo be ye MP ni fie aye susu se ye MP ni wo interest enti na wayi venue no e de ko batabi wonu mo no ye mpe intimidations na doso ye constituency chairman any constituency executive na aka ehu abom e na wo ye sa wo ye campaign e de na incumbent no enwechi NPP amanyoko no epoye mantemu elections director Michael Otinye do editor amanyoko ye chitafo wa sinema nso akroso abato mpesu aso enim se onka wa komanto wo yem na won hwe kwan se aba wo beto no ebekoto otin tisi enipa 100 na kasa na betimi nipa 60 akasa na chese me candidate meden obewini obi so pe Kwasi Mensa ono so nam no ne nkrofo kasa se da bia fa Kwasi Mensa nko eti ade no de dey na dodo ne beka na edi be ye adwuma my election venue and resistance ni too much because we a delegate ufaka kusi election venue wa oto aba eso pa kofie dan du so a opa be bo hondo me hu wa ya ubeka se media me per certain particular venue and be mo beti agitation ni bia Yebuso aye wo poyemantemu NPP amanyoko no emu na nyame ya domo a poyemantemu wo mo ebeye extraordinary delegate conference efifia de ekosida kwasiada na wonu mo candidate ahodo a obi anu wonu mo ampra yaso wonu mo nsa no won wapo wo ho entoma mia no ebi eye upper west achimodan new Dwaben south ene abetifi abato empesua iso etiwa east etiwa west Fantiaka north Fantiaka south Ebuaka south Ebuaka north. These are the constituencies yakoto swaba Saturday no nti Friday ye be acclamation for 2 constituencies upper west akem and akemodan. Saturday abetifi ba beka the 20 constituencies na yakoto aba no nti ye be acclamation abetifi whilst the others are voting. Then Sunday ye be no Dwaben south acclamation na ese constituencies e wo epimantema MPP wo members of parliament wo no near the nina ba wiye ofasa akonya ne sonso editor amanyoko na chitafo enim se onchu wo hufra no baba ye de kasantwitwie ene basabasa ye beba e wa abato onim ehu e be stress ye fie akonya na ato ahemfie kura akonya to a adehye no ye de omoba ne atwe omuso ntonto sankante ase ye aduma anke ye nkase ye be kase nipa ni na nkotena akonya ba kono Badoko parliament akonya bia constituency bia akonya ba kono wo ye ntimi mfa omo preni na nkosi sa akonya ne so ana ye ntimi nkase ye run shift ukọ 1 week na we so akọ 1 week na akọ 1 month na we so akọ 1 month. That is why the constituency need a representation. The representation no mubenya no is through the secret ballot. No must select one to represent them. Omo no mo tuo omo kasa omo probo omo ma ehonte mo bi nko kasa Adom TV Badwam kase na oshane yetoso de akọ ensamfofro mu na so ye gina manyo semu eye MPP a eko bi a wofra won ho youth for enkokọ growth one day to MPP delegate no enim se won to aba no ma David Asante Boateng na nyuma pa no a wahya ase no onya no nsanto aso a oni Adom kase edi nkomoyi Mimi de di enimu na NPP amanyoko na to ahene ne yesi ahenefo ekoto aba ayi wono mu a ebegina amanyoko na nemu apremra hyebedwam dibre esanti emabu na won kokọ ede ato eto ahene ne yesi ahenefo anim se won to aba emma David Asante Boateng na omepremra hyebedwam akonwa no Dennis Osaibu aben ene boabo adoma no emako e wokire mu a wo mra hyebedwane Joseph Frimpong wadi omanfo won kokọ hwamo pa oba na perform a ye pressure group youth aya waha yenya development. When you come and mean developing our only way out is to pressure you to leave the seat, to give the seat to somebody who are eligible. And now you obia yenim say obetimi the development Abraham Koko. Kaji the best realm. Me omo ma obi
power na obeti nipa nka e close to election na time nipa ni hia wo e na obeti nka biewu ye de obi a ne ho afono nkofo already obi a oba e onye hwe se delegate moko na mokoto abama saa nipa na se on represent MPP a they would lose. They want David inti no omo NDC no ebeboa om ma yenko atoyemantam no emu na twetwere ni de man PP amanyekuo ye okatachi free farmer nkwa woni amane boni lote wi adi nkomo no wo kire se parliamentary primaries a ebeba so no ehwa ye hie pa nanso wonpanifo ede niema tototo na kwan mu abato no ye bewie na jasa asumdwe afa nentuma pa yenim say for certain MPs constituencies no aya an attention no e was say ne city ba ye nyina ye nkai say ye ni so ade hunu ene December 7 general election we de ye yi nipa obegina wo party ni dim wo ye constituency no emu enti enye gidigidi assembly a say campaign ya ye argument ye be wo platform so ya ye ni nyina ewie enye memele da no na o be tro cracking powers e wo ho no enu emfata ye nhwe say ye ma ye ni wo eyi ye friend say 7 December election so ko ye wa reshem say nipa delegates be yin no ono na be ye nipa omo ankasa e be ye adwuma e de aton no am ye tumi reteni ye seat no afi wo kyerɛkyerɛ ebre ene miamia wodo a abato no ebekoso yen kind so say between 7 o'clock and 2 p.m. Tima manka so mi kweyi bi ase aba na ase bibi sa da bi unim so obekweyi a sori ntem na kwoto aba ansa na obekwa awako na mentwen o kakra meba na ebebo 2 o'clock na wonto aba ntiano de ye besre we simple ye often consensus no omaye ama ye fefefe nti saa na ye nso a ye sitting MP Mayfree abaton se mu na ye mongra ye nsam foforo mu na nei organized labor so de to aban na ni ya no vata wode ato electricity so no onyimfree sokora mu nsam Adom TV etwa so solidarity forever ensem twefo nhyiemu a organized labor ye adwumayefo nkabom ku awodo ekabom mu ye ene wode to abayanim se vata wode ba beto enyinama wode bo so no ebeyanko wontwe nsensan ochemu se wo ma aban akosi opepombo so me de to so aduasa baako se won fa nkrata amra ebe kire se vat no wanya mfa nto enyinama wode bo so biem anya sa de obetentesu kokko akire aban ye hyem ha no pai e de to abayanim se saa de na opeso ye no yentiase na Ghana for yentua saa VAT no enne yentua no kina ye bo mu kokko sese omo anhwe ama ECG ene netco anya saa VAT no titia ye mo akosi osunu we awie 31st January 2024 se 31st January no so na se Minister of Finance entron koma netco ene ECG so omunya sa VAT no tutia yan organized labor ya igina ho ma adwuma ku nyina adwuma fo ewo oman mu no de o se ye adwadifo ye wo go so wa hafmantam no mu se ne si achiba pomdin si achiba no de omunya faso bia emfamfiri ho nti wono ite to empanifo a da scheme no anim so womo sorry wonye wanyuma sabe so mfaso no omo behu mo say health insurance ye adwuma na asanye adwuma de nti ama mi busa na lab kra na wo bekwa ya ji usika tibi twere duro ne ma wo se koto awie susu kra mo mfa ni nyina emfa ne nyadai enwo bonde se jai na obi di bia be jai wa ye yi ma ye be yi dodo nipa no kra se be bonu mienu a se tonsia woto e de mienu no bonu anana aka no de wuhunu babia afa ye yi wa na ye yi na sa duro no aka wo mo enwachi okade to aso se sesei apomdensi achiba no kra wani nyewu biem na wakodo ayaresabia no wokra otimi kire wo se eduro eni wo ne senti abanhwe no fa eduro nkwa ayaresabia wo na wo munye benum
ne kofoɔ penso atamese penso mahama penso na health insurance na cover cause enne na do penso nya politics ne ayo ye pese wo man no eba ne nkan koye adwuma te me yesra mo ne adoptafo no enkasa na mo ne aban eso nkasa ne yesra no onfa nuro emra ye Adom TV Badwam kase na Ocean no yefri afo yenko finfin mantemu na kuafo a womo edom ene ne yede won ma fantiti ahodo mu sebeya wonwuma na womo yekua ya won ye no benya mfaso mu no metumi adua bebre ni ate bebre nso Adom TV etwaso Ghana Skills Development Fund ene so a fund project no kwan ya befa small technologies just say in chechre kakra wo honuma as farmers be use so won so betimi anya emododo na omoye na omanya ska dodo inti asase kitua na wo no ese utimi manage na waye nyama bebre wo so this can so bebro inti wodua mo na wasa ye catfish just wasa anyan catfish nso wo ye catfish no nso na wasa dia atoso de inti wo hwa se say so scanso nyi hono man farmer bia the better fertilizer be 400-500 Ghana cedis but we catfish na say waste from catfish na ngasa no and also jana no sabi no and also fertilizer kama ama emono owura prince osepuku a oye crop officer e wo mofa so ye wa asinfo sunso kire se akuafo ahodo nkaka wo humbum se de be ya obegi nimdie ama aboa amuku adwuma de ka ne sei emoa ebeba aba akuafo nsema ya na ankra mo no enta ema because collateral bia ni ho kese se e group enti se omo yeku a ye yeku ne ni a emoa ahodo bebre na wo ho maye ne mom se ye koye na ankra emoa bia no wo maye enti se ye kan ye ho abom ne register na ya a very successful group samo ehu na ye chi bebre betima kwa ama enye asen man mu akuafo nkwa Ghana nyina akuafo makomo nyina bom no betima nya samo bi afeda aso ye hwe nwumasua so ni abrese krodomo ehwe ne ombetumi aye bia sebe ya oman Ghana asuafo nso ye ne amanonefo won akọ enkan won nwumasua mu ene ne won bepre akansie na we no so for be de chire ya wo hwe enwumasua so John ntimfojo ene de nsemi eto edwa ne nyina no eye national robotics competition ya enne adofo bia beche won wade ne nam so de sansemi eto edwa ewo nkitahudie ni nkabom bia da bia no yetumi de boa your students de chire wo mo robotics akande no the kits no se de obenya krampo no ne boarding enti no ye tobi no na ye ne aboafo nso ka abom emom nso abeboaye kodori na one company bia na organization brainy bia no omo ne nkabom no eboa na womtumi ede sa robotics kits ebeboa Ministry of Education na etumi mpoche maneko schools ahodo nkronkitu amuni nkrakasem schools nyina from 2021 bepem ne enam kitahudi aye ne kodori na wonti no ministry no etumi training schools mako 100 emunko abe 5000 so enyamfa so free robotics Ben Amankwa country director Emma Cordina Education and Technology Foundation ono nso ne nsem wodi tudwa wodwumadi na se no eni robots ne artificial intelligence ne sa emerging technologies ebe nyina no yen mo friends so betumi enya sa nimdie no enu nti na Koderina supported by Caterpillar Foundation this robotic equipment abre ministry no mo schools na qualify say amaba competition no na maminyina no so na Adom TV Badwam kase na hana brema kwan na mediasia no pay media fia Amankwa Tamaklo erade mfa nkomra sumdwem onye osenkani a share live on Facebook/Adom TV extra mi twa me husuma kakra ye nche de bonkrata no wa ha afi online stories no man hine kwabna sentence wa ha ye de ato aso twen sisi ye kwaba